Wai kini kepung bahasan ni kem pedon mana-mana. Tang laingut hang tu. Hang ni tang arngut. Laingut, songut, sangut, rungut. Untuk lak lajbet full space. Hang ni tang weh mar pedang. Kan tang ni pada tak ro mar pedang. Hang ni lak large space bun bahaj ka kan. Ni ipung basau mo. Pet baro ipung lak daptan. Kan las pung basau ro pet lada. Phemnge jeruk ngan i je syah. Kanang ma tip lada phiwan sai. Kede ni kam deh hang ni dan tang we. Hang tu tang lai keli. Tang we. Pet haja kamar pedang mo pet. Lada phemnge jeruk pet. Hang ni tang lai keli. Hang ni lak don. Tu lak don. Hang ni bar pedang sam pedon. Hang ni sam pedon. Wan na sai pelok rawan mah. Jaga keluar bah. Pet pelok kene dei pung manakong. Jaga kita keluar bah. Itu na bro sebab pelat. Tang hang tu mar pedang lak don babuk jaka. Ni kapung kebah armo pet. Hap pedang duk dang yok pet. Tu dang don hang tu. Tu dang aja pedang. Hang ni lak don arteli. Tu dang laj pedang ni lak don lai teli. Tu pet. Ti pelak ban wan syai ru perlok. Rawan. Pet. Ni kede kapung kebah ar. Kini kewe ni kem padan mana-mana tak ni. Tang hang ni ar teli. Mar pedang met pet. Pet haja kapria ru dang yok pet kini ru. Tu. Tah hang tu don, hang tu laj. Hang ni lak don, hang tu laj. Hang ni lak don. Hang tu lak don, hang ni laj. Hang tu lak don. Pet. Tah hang ni lak laj sibun. Mar pedang nang biang tip top. Dak tuan la sai ru jaka dang keluar bah. Hang ni arteli. Hang tu lak laj, hang ni lak don arteli. Baik, dan kulak lagi cibun. Wan pelok rawan, wat pelek no jaka sanlak tang si hajar tengka. Ka bai tiket penyu aduk sanlak kenau ka long ke internet ka price ka buksiar mata jang pi. Tang si hajar penyu aduk sanlak. Baik, jaka dan keluar bah. Ni pung balai. Sao pet jaka nang keluar bah. Pet hang tu nang don hang ni we. Tu hang tu we. Pet hang tu dang don. Hang ni dan telai teli. Hang tu tang we. Hang tu tang sau teli. Pet jaka mat pedang tang tip top ru ya kentat pelok rawan.